Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi pa imang madodo sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidikri. Sadaqallahul azim. Wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, ayyuhal fadilah, sama-sama kita muliakan alena tomatwaki, alena buruta yang telah memberikan tadi arahan dan sambutannya. Alhamdulillah, beliau menghubungi saya angkana kapas sulam pun ya. Saya muliakan, saya hormati sahabat saya Pak Dr. Andalangku. Beliau ini alumni terbaik Darud Da'wah wal Irsyad Mangkoso. Kebetulan saya sama-sama dulu satu angkatan di pendidikan kader ulama Majelis Ulama Sulawesi Selatan di Masjid Raya Makassar. Cuma yang membedakan, beliau ini lebih rajin daripada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman lebiki yang sempat hadir dalam momen yang sangat luar biasa, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya biasa kalau diundang ceramah, kalau diundang antara maghrib dan isya, tak pemanyamu pa pinediku. Nasabak magai antara maghrib dan isya itu tidak panjang, di nama lampe. Jadi pas na hubungi ke alena gurutan asang antara maghrib dan isya maka ka oke. Magai saya yakin ko maghrib dan isya di nama lampe cara main. Nasabak magai ang kaalasang maka dalon itamay say. Nah. Tapi kalau diundang ceramah setelah sholat isya, biasa malampe-lampe ceramah. Ya, apa maka dai minta mo pa subuh? Ya, jemaah dimuliakan Allah. Isra dan Mi'raj adalah momen yang dilakukan setiap tahun. Malariade ni roi di OGE. Di tengah masyarakat kita peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahun diperboleh. Ya. Apabila memasuki bulan-bulan Rajab, emang bulan itu mami Rajab tahu ya.
Namun makadai na ero andre guruta, makadai guruta den rero. Cuma sayang sungguh sayang. Biasa marwai tawena reko maului daripada mameraja. Bu. Ibu. Bu. Magi kira-kira na marwana reko maulu itawe daripada mameraja itawe. Hah? Nasabak malariada ni idi masyarakata ya koma maulu itawe angka itelona. Ya koma meraja tedegagi telona, betul? Ah, itu alasannya yang paling benar pun. Iya, itu alasannya. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Momen Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah yang tidak kalah pentingnya untuk kita selalu senantiasa memperingati. Maka jamaah dimuliakan Allah, Yero Isra Mi'raj momen perjalanan Nabi tarima ya senge sampajan 5 waktu. Ya. Jadi sejarahnya ya senge sampajan yang kita lakukan itu dimulai dari momen peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nanti saya akan menjelaskan Yero yasen sempajang, Bapak Ibu dimuliakan Allah. YP gaya sesempaja si teman-teman. Ya, ini penting. Ya. YP gaya sesempaja. Yang pertama, waktu nai pancaji pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nabi pamulan na pancaji pong Allah Ta'ala ukole bo nalinoy. Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah pangulutan Nabi Adam. Letu pangulutan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Letu pangulutan Nabi Muhammad yang masyhur. 25 Nabi dan niya suro na utus pong Allah Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah. Hum musallin. Sininna yaro ang kamanas sampajalna. Mas sampajal mana? Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Mas sampajal mana? Maka di dalam Al-Quran ayat ubacana ki dendrero nae makadai pong Allah Ta'ala aqimis salatan lidikri. Tatongan ni sampayan ni lidikri nasaba maringgaral lor iya. Jadi ari yasa ni sampaja pa sitongan na ko merujuk ki kue ayana pong Allah Ta'ala paringgarangnya di pong Allah Ta'ala. Ito na to na mega. Toma-toma lebih ki may gataw sa lapahan. Nasaba nasa iyaro nabi-nabi mat dioloy mas sampayang manamo to. Ya. Peke cara na mas sampayang mat darari maringgarar ripuan na. Jadi nariku maringgarangi ripuan Allah Ta'ala mas sampayang ni asana. Jadi namo to nasa de na to su, de na to roko, ya. De na to sali. Ya seperti sholat kita sholat 5 waktu ini mas sampajam mato nasa ngasena betul dek nasalah mas sampaja ngasena. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah ia ro sampajam mak diolengeki tata cara sampajanna nabi-nabi mak dioloi Nabi Musa, Nabi Isa tata cara sampajanna expire nih. Mohon maaf. Dalam keyakinan akidah umat Islam sudah expire tata cara sholat itu. Maka ada maringgarangi bawang expire nih, biasanya expire lapuk nih, lewat masa aktifnya. Ya kemaliki barang oko Alfamart, maliki barang oko Indomart, maliki barang umpamanya oko Pak Balu-Balue, oko Tokoy, angka tuh masa expire na. Ya. Ya kolaba ni romat wat masa expire-nya. Ya kotanri rotie bepai bisa keracunan.
Kenapa? Laba di wattuna. Makotone jamaah dimuliakan Allah. Sempajang mak diolengeki itu sudah expire. Setelah datangnya Nabi Muhammad, agama ini disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Nikmat-nikmat Allah yang telah diturunkan sebagai bentuk perintah, bentuk ibadah, bentuk akasian oleh Allah Ta'ala, itu sudah diridhoi oleh Allah dan disempurnakan. Selesai. Nabi Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin, menutup para nabi dan rasul, agama telah disempurnakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama yang dibawa, maka salat ini disempurnakan, akasian yang lori pun Allah Ta'ala disempurnakan. Dan ini adalah kunci. Pak goncinna asalamakemnya, pak goncinna kebahagiaannya, pak goncinna agamanya, pak goncinna kuburu'e, bahkan pak goncinna surga. Banyak hadis yang menjelaskan perkara itu. As-salatu miftahu kulli khairin, na iya sempajangi pak goncinna sinina amalak madicing. As-salatu imaduddin, na iya sempajangi tianna agamai. As-salatu miftahul jannah, na iya sempajangi goncinna surga. Mega hadis enai. Kenapa? Jamaah dimuliakan Allah. Yang pertama, as-salatu miftahu kulli khair, na iya sempajangi pak goncinna amalak-amalak madicing. Maka dari itu pandritata sininna amala ipegau ikolebok na yelino nolok minilaina. Mohon maaf Pak. Sininna amala ipegau ikolebok na yelino nolok minilaina. Jadi aku masih dekat Pak, nolok di lolongan. Lauki umrah nolok di lolongan. Mendreki haji nolok di lolongan. Ibantui pada tarupatau nolo ilolongan. Semua amal yang kita lakukan, ulama mengatakan nol kita dapatkan. Ya koma bicara ilmu matematika kita, coba gerek nak kali-kali ya. Ya nolo tambah nolo siaga nilainya. Coba gerek Pak angka kepada angka kome. Ya. Nolo tambah nolo siaga. Nolo ya oke. Nol tambah nol sama dengan nol. Profesor dari manapun, kalau kita menghitung nol tambah nol sama dengan nol. Yeko kosong tambah kosong sama dengan kosong. Namo si ratu nolo. Nol tambah nol tambah nol tambah nol, hasilnya adalah nolo kosong. Jadi mati nulu ki masih dekat. Lauki umrah wek kalima, lauki haji, ibantu pada tarupatau, mapedeceng, nol tambah nol tambah nol tambah nol sama dengan nol. Dia gagal talulung. Maka itu pandritata pahikmai. Maga pinak keguna noloe, nariko angka si diolona. Ini Pak. Ia panak keguna noloe, ia ko angka si diolona. Saya tanya Pak, 1 ditambah 0 sama dengan 10. Ditambah 0 di depannya 100. Ditambah 0 di depannya 1000. Ditambah 0 10.000. Pada negi nolo iolona, eko angka musik di iolona, maka guna mana nolo. Jadi ia panatu nolo kong kasih dimna. Ulama hikmah mengatakan makna daripada 1 itu itulah salat. Ina royasa sempajak. Ya ko angka tahu mati nuluk pegau amalak madeceng. Nadekna sempajang ya ro amalakna muallaqu bainas samai wal ard. Tak gantung di pallawangan na langi ena tanay. La tarfa dena latu ri pong Allah Taala magay de gaga nomor sidinna. Yan itu sempajang. Ya kodena sempaja tahu Pak 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0.
Nolok mi dena kanrero amalata. Itulah sebabnya di dalam kitab Tambihul Ghafilin ya, nah rampe corona jelaskan dari guru ta Abu Lais As-Samarqandi. Maka dia romatu kosorimondri sininna rupa tawe angka mana lamarinna ada peti bu tesemai sange peti lemari kecil Pak Haji ya. Ya. Sininna matu tawe setiap jiwa manusia diberikan peti, diberikan lemari. Ia lemari apa? Sininna amalata itaru kuro barangkasiro, kuro peti o kuro lemari. Amalakna seke ta itaru kuro lemari. Amalakna puasa ta itaru kuro lemari. Amarakna sedekah ta itaru kuro lemari. Sininna amalak madeceta disimpan di dalam kotak lemari atau peti tadi. Ia lemari, ia barangkas denau letak buka pak kodik gaga goncin. Aga goncin ya ro barangkas as-salat sempajang. Ina tu nak kada nabita as-salatu miftahu kulli khairin. Na iya sempajange pak goncinna sininna amalak madicenge magai nasabak sininna amalakta dena wat dia kegunang na rekodek gaga goncinna. Angka mana moy cuma monro milalun na lamari. Jadi ko makadaki masih dakaki de kada tarima puangin na tarima mua. Masak kaki na tarima mua. Lauki umrah haji na tarima mua. Cuma intaro mi okolalun na lamari pak. Ia lamari ia pamatu na ibuka kosori mondri angka pagoncinna yakunai. Aga goncinna as-salat sampajang. Ya kodena to mas sampajang di gaga goncinna ipunai angka moy amalata. Ina tuna kadamu Allah tak gatungi. Dena letu ripong Allah Ta'ala magai de gaga goncinna yapunai ya naritu sampajang. Ini Pak. Jadi kunci-kunci amal kebaikan kita ini adalah as-salat sempajang. Nah ya tona sempajang Pak. Angkat tanai kana sa mustas. Nah ya mato jay pegaw baja, ya mato pegaw sanga, ya mato pegaw mimpas atau minggu kemudian itu tu matoro. Bos angin na sa tipegaw ya apa nasa ko tolo mamiraja tolo mau lukasi sa si taum. Ya apa nasa ko sampaja ya sosoje. Magan ustas ya ko tachicha mi masampaja si minggu ustas wadi moga. Kamu to go wanci mati punai. Tachicha na si minggu ustas na ko jumai bawang. Angka mo gogoncin na. Angka. Tasisa si minggu lo masampaja ko jumai kamu goncin angka sa. Cuma gonci sipo-sipo mi. Sipo yoro goncingi Pak. Salah cedek dia oleh tak buka lamari tambah masola mi mato lamari aku gonci sipo tak pakingan. Ya. Jadi sempajang Pak sempurnakan. Sempurnakan ni sempajata. Kenapa? Ini adalah tiang agama. Baca ngakinai maponco inna salata. As-salatu miftahu kulli khair. Sini ada cetak. Pak Goncinna adalah sempajang. Yang kedua, as-salatu imaduddin. Sempajangnya tianna agama. Jadi ko angka tau nasa ngalena seleng. Nadena sempajang alena mi mangaku seleng moh apa? Karena tanran na ya senge seleng mas sempajang. Ya kuang katona sengalena seleng nadena sempajang asen nami seleng KTP nami seleng koro tertulis agama Islam. Yana tuna kada topan retata sya'ata illa as-sakan dari pengarang kitab Al-Hikam. Ya kuang katau dena sempajang. Angka tau dena sempajang sitonganna iya tu tawe nasuri wi aselengengi. Mohon maaf Pak. Jadi kodena sempajak beneta tania tu selete wasilure Pak. Dena sempajak laketa to kafiri mutewi sidepi. Ni ka makada tania ya. Maka dia bitta la salata liman la tuhura lahu. De gaga sempajak na punai to de gaga ape pacin na to de na mapacin.
ipacingi riolo temas sempajata, maka dia andre guruta dua. Yang pertama ipacingi lahireta, yang kedua ipacingi batita. Coba bang, ipacingi lahireta watakaleta. Pacingi watakaleta, yena tu to cemejunnu, yena tu na to majenne ko to mailo mas sampajang. Na ikia nare ko to majenne. Maka dia reguluta taniatu lahirat tabawang ibisay. Ye komelo kilatu jenneta na tarimo pong Allah Ta'ala lahiran na ibisay tapi ipacue ibatinna. Ibisay palapulimata, ibisay limata iba. Ibisay jarita. Ye ko ibisay bijariye desa na ibisay bawang. Maka dito panritata pacue riwi at-teati nania at-toati. Dengan kalimat epuang ubisengi jariku talulur ka sininna dosana limaku. Nasabapura tu nakarawa anu tania hakna. Epuang tabisang kalimatku angka kalukun na balibolaku itewan ni. Pamanya. Epuang tapacing ka dosana limaku puang kurai wanganui balibolaku umpamanya. Kura wanganui sila suraku siajiku umpamanya. Ibisengi timut na ipuang uballe-balle bene ku naon ni. Ipuang uballe-balle bali bolaku ipuang macarita salah sika. Niatkan sinin na yaro anggota wudu yang kita bersihkan secara lahiriah ibisai uwai jarita, ibisai timut, ibisai tapanta, ibisai ajeta, tapi secara hakikat ya kotomat jenne pa ini akan yarololoreng sinin na atas salan na nia dosana sinin na watakaleta yarong kuray bisaya. Itu Pak. Makanya la salata liman la tuhuralah. Dek gaga sempajan na to de enak ipacing. Ipacingi dua. Lahiran na si bawa batinna. Jemaah dimuliakan Allah. Sempajangnya na tarima na bitta tungkat taupa na ramping aki pacaramata. Bagaimana sejarah Isra dan Mi'raj. Allah lengan na bitta Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sarah perjalanan. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menrek langit itu lapie disebut Mi'raj, menrek. Jadi ya senge Isra malaleng, ya senge Mi'raj menre. Jadi Nabi ta malala yolo napa menre. Bu, loki kue Isra senang malaleki. Boleh bolata, mamotoroki, mangotoki itu namanya Isra. Sara menreki Mi'raj. Mameraja na senang ogie. Jadi agi reki mameraja to senang. Maliki bola baru menreki ki bola baru mameraja senang. Maliki oto baru menreki ki oto baru mameraja senang. Ya? Maliki bola baru menreki dia bola baru tai mameraja senang. Ya, pura ki mak bayene menreki asena rajange menreki berbeni mameraja senang. Jadi ya komelo ki menreki ibu pada bani maka nama meraja sikit tuan ni. Ya senge meraja menre. Jadi agi menreki meraja senang. Ya ero. Jadi jemaah dimuliakan Allah ini Nabi. Ya. Nah peringatan ero. Nah napi nomor seti jemaah dimuliakan Allah. Mi'raj ipinrik Nabi talangi pitul lapia. Biasa yang kalinya minrek Nabi tak dari langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7. Kemudian Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Siruntuk pun Allah Ta'ala atana puang siruntuk. Apa yang diberikan kepada Nabi? Ya harus sampainya Pak. Ulama menjelaskan panjang. Ipalesu-lesu Nabi tak. Ya, yang awalnya menerima 50 euro sempajang. Maka dari itu naunle umak mau pegau 50 sempajang dia naunle. Ya, mabecu umakmu. Ya, maka lasi topang. Ya, dia naunle pegau.
Akhirnya malesu-lesu na bikta pak. 5 manibawa sampajan na terima. 5 sampajan. Sampajan mangaribi, loro asara, ya. Isa subuh, ya mana na terima na bikta. Iya bawal 5 mega mo pa din ulit pegaw. Betul tidak pak? Iya bawal 5 mega mo pa din ulit pegaw. Ya ko melo illo galunna, melo illo darena, maringa ngaje na nakal lo galungen lo dare. Melo illo kantorokna, tamele masading. Ya. Napadecengi pakaian na lo kantorokna. Tapi ko melo lo masige pak matana ina iya 100 ajena, aga sana 100 kilo nakka ajena lo masigi. Makancang itu sampajang pak kotan niya pamasena pong Allah Taala din oleh pegaw ito. Di na ule pak. Ya kotan niya apa nyindringan na pong Allah Ta'ala. Ia sampajangnya din oleh pegaw itaw. Magay, ia sampajangnya kunci. Ako mas sampajan niya tu salama ni pak. Salama ni. Ustaz. Jadi sampajak bawang. Iya sampajak bawang. Dega kalengi. Sampajak bawang. Ako mas sampajan ni salama ni tu. Maka da ustaz, engkau lorong apa tinulu mas sampaja majama to ampena, de na matinulu mas sampaja ya tu de na matinulu. Melo mi ita mas sampajang. Coba mite ko mas sampajang ale-ale ay lari si ratu sampajan na itu. Apa iya ko mas sampaja to ngetongi? Tidak mungkin maja ampena. Ko mas sampaja to ngetongi? Tidak mungkin pegau ja, tidak mungkin. Kung Allah Taala jamin inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Na iya sampajang nalaway ki puli gok majain an niya gok munkar Jadi kung masampajang tidak mungkin maja ampena pak. Tidak mungkin. Apa itu sampajangnya pak makancang tu marejing ipigaw. Ya. Istainu bis sabri was salah. Elo tolok ko di pong Allah Ta'ala na sampajan na niya sabara. Sabara na iya sampajan. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Iya sampajan ni matana na pegaw tawe. Kecuali orang-orang pilihan al-khashi'in. Kecuali to yobi memang toko pong Allah Ta'ala. Lo kanipa masampajan pak, coba. Loki masampaja yung koto mapalaryoto, mindre yung pandang atau 3 kijoka. Batawe ko masige pa ay din jampangnya tu. Tidak mungkin. Tapi ya kompamanya mapalaryoto kita pangka polisi yolo. Depa na puni sampritana, napihita ro polisi. Ipadecengi safety belt ipadecengi mana? Weh, namosti ray ipadecengi itu akatan ninna. Magay polisi yolo. Na manasaya pong Allah Ta'ala mo biki. Biasa aja. Marajing itu sampajangan. Coba Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kotolo masih Yasangnya malak madece, yasangnya sampajang. Ya tu koto tudak-tudak ke warung kopi. 2 jaje talu jade na rasa ya tu tudak ke warung kopi macarita. Tapi kokoki masih yang kalinga carama. Coba nih. Si sele utu etatong. Pura si kiri kanan kiri. Samana mapat di mana pongke. Eko sampaja si bawang mengkalinga kaya malamadece makoy bay. Komundo tudang antara maghrib dengan isya. Tuda-tuda nih bawa masih kiri ko masih Kue mamangan ni aja. Si sele utu etatong. Tuli cakarudo ni cakado. Gitu. Magay, makari ko pandritata, yatu sampajangi, yatu amalak madicingi, ang kami mato seta tulit pangaruiki. Ang kami mato seta ang tulit tadagiki. Lo kimi tibuktin na pa. Labay celengangi, yolota. Aga sanak ko taamal. Ang katuan na aga sanero bale-bale. Labay bale-balero yolota pa. Ibukay dompeta. Tai-tai lisot na dompeta 2 lampa mi. 250 sebu si bawa di 50 rupiah. Halo?
Dui 50 sebu si bawa di 5.000 rupiah. Bu, tega kira-kira itapang o celengan nama sige. 5.000 atau 50.000? 5.000 rupiah. Magai, yaro 50.000 megalada taita na rekoloi tama ko celengan nama sige. We tatangay 50 je sebu, 50 je sebu. Dedal di tama, magai, maiga taita ya tu dia 50.000 kolot tama celengan. Tapi, kolok kaki pasae, lau ki pasae, tabukai dompeta 50 mi sebu lisa na aga tafau. Ih kasih cedek lada lisa na dompetku. Ya tu dia 50.000, cedek taita na reko, lok kay pasae, maiga taita na reko lo itama celengan na masigi. Magai, ang kami mato setan na ya tu kolo itama ko masigi. Betul tidak? Halo. Ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi mata anak itu. Wa innaha lakabiratun. Marajin na pegau ya tu sampajang itu we. Marajin na papole de lengi. Illa alal khasyin, kecuali to ang kami matobat ko na ipahusu. Itarima pole ri Puang Allah Taala. Ipilay ni nato pole ri Puang Allah Taala. Jadi itu sampajang pilihan pa. Ang katanay ka. Terakhir ini, Pak Purani munin nak masigi. Ya. Bu, ya bapak-bapak, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Majapun na sampajangi, nalaway kipon gau majae nan niya gau munkar Inaronin rubacanga kiro. Maka itu sampajangay nalaway kipuli gaw majain. Kamakutan ang stas. Maaga pali ang kataw. Matinuluma to mas sampajang. Majama to ang pena. Matinuluma to mas sampajang. Matinuluma to mapali. Mas sampajang to kumapaloy ko pasaik kay ruma to timbangan na. Mas sampajang sandala chulakan na pakalo masigye. Sandala baru na pakal lisun lomi minno sandala o ko masigye. Namo yoro sandala na paiman na lariang. Ustaz, nama nasani je mas sampaja ye. Magi na majamu pampena. Nama kedia kurangi. Na iya sampajangi. Nalaway tawe pole gaw majain na niya gaw mungkar Berarti. Pikoge ye ustaz na mas sampajam to majama to pampena. Ibu-ibu. Mega matinulu mas sampaja. Na matinulu to magosip. Law ni mengkalinga carama magosip mo pa. Tapi caranya kira-kira ye, nama sampajang, majama to ang pena. Jamaah dimuliakan Allah. Saya ingin menutup dengan satu hikayat. Jadi, angka ye angka senai, panga, ayah sepanga di sini angka sena panga parampok. Apa namanya kalau di sini? Parinau. Sama ya, pencuri. Ya oke lah, ya pencuri. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, waktu Nabi tamonro ke Madinah, ada satu pencuri, bosna pencuri bosna perampok Ya. Ini pencuri Pak, meresahkan. Magai tuli tendengnya gagan na tawe ukumanina. Kebetulan pendamping Rasulullah, sahabat Nabi yang selalu menjaga Nabi di Madinah adalah seorang algojo yang hebat, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iro panguruta Umar Pak pemberani. Angka nang kasewa waktu rondai panguruta Umar, natitkan ye pencuri parampoi natitkan. Nasioi, natilo nabita. Ya Rasulullah, yene parampoi kuli malamanang ya gagana te ke Madinah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Apakah ini potong tangannya? Cap beru nabita. Desa natapa na poto jarina iro parampoi desa. Ya Rasulullah, yene tim malamanang ya gagana te ke Madinah. Potong tangannya ya Rasulullah.
Nabita desa na langsung na puto jarin na yaro parampo. Naubi iyolo nabita tuda cedena. Naubi to'y Pangulut ta Umar tuda cedena. Yan. Bakutane nabita. Magi minaw. Magi muat dampok. Ya. Magi menjadi pencuri. Maka dia parampoi panai. Ya Rasulullah, suruh Allah Ta'ala. Ia kasih dia gaga jama-jama. Sinin na jama-jama ku dia gaga matuju-tuju. Mancaji pagawe ka dena tuju. Mahonor ka desiu terpilih P3K. Pokoknya dia gaga kajajia. Pokoknya sinin na jama-jama na dia gaga matuju-tuju. Suruh Allah Ta'ala. Sidi membawa jama-jama ngupegau matuju. Mancaji pencuri ka. Wah, iya mak tujung ye, suruh Allah Ta'ala. Maka dia nabita, dega ke jama-jama kalian ngewat di mujama. Ya. Maka dia perampoi suruh Allah Ta'ala. Inilah pekerjaan jalan pintas yang saya lakukan. Maka dia nabita, melo kogau pitang. Siti jama-jama, yak komo pegau ina sibawe madecen. Buang Allah Ta'ala jamin ngidalekmu. Buang Allah Ta'ala jamin ngiyakotungmu. Maka dia perampoi. Ya Rasulullah alina jama-jama. Maka dia nabita. Sidi bawa jama perlu mupigau. Apa itu? As-salah as-sempajako. Ya. As-sempajako. Ya miro bawa nasurah nabita. As-sempajako. Ya Rasulullah. Agapi wadi mujama asam pajak kok. Agapi wadi mujama pokoknya asam pajak kok. Ya miro bawa surona nabi taro. Deka gara surah lainnya asam pajak kok as-salah as-salah. Itu. Ya parampoe maka dia surona Allah Ta'ala wadi moga masam pajak toka kopura nak masam pajang lau si kami nau. Lau si kami nau. Maka Nabi ta yang penting asam pajak kok. Nah itu. Yang penting sholat asam pajak itu. Apa yang terjadi? Ia perampoi minta izin meninggalkan Rasulullah. Cek dibawa pasangan Nabi ta asam pajak kok. Pangulut ta Umar laba ia perampoi protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, sila dekat tikengyer parampoi. Alena men no manang ya gagana te ko Madinah. Manang kaila pesang. Na sila dekat tikengi. Sidi bawang amala wadi na pigau asam paja. Maka di Panguluta Umar, maganang kamakwaro. Maka di nabita, pokoknya ya Umar padicingi sampaja. Jadi deto tu na magaga madampo tau we asal masampajang mo. Aja tuh sini ya roy pakai pak masalah itu nanti kengi polisi. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Sangki kencana ya seni sempaja, pasenna nabita sempaja bawang. Padahal bosna parampoi ya nanti keng Pangulut Umar. Lesu ya parampoi. 1 minggu kemudian mati nulu mas sempaja pak, oi mas sempaja 5 waktu. Minggu kedua salat. Nadapi siulang beberapa hari kemudian ia nak parampoi masuk susah-susah si kehidupan malasa tomatuanna dega gawat dinandre benina maluku ni anakna dega ga penghasilan gangkanna pura masampaja menodoang kupung Allah Ta'ala puang masisa si kehidupan puang ya makokoe kupura ka matu masampajang kutang nga ban ni matuk melo si kalau menno buang. Melo doang po nga latal. Melo kalau madampok mo. Tengah malam masampaya hajat. Salat hajat lah. Berhajat mau pergi mencuri. Melo lo minang. Pura yero. Pura masampayang tengah ban ini beroperasi. Nendre kibolana kosogia ke Madinah. Rumah orang kaya di Madinah dia naik juga. Tengah benih natamaki bolana to sogi kupade parampoi makokoe natamaki bolana nalamano barang-barang mewan nalamano ni ulawanna perakna
Uang miliaran alaman dapat di karung. Woi, talapisin na. Ya kepada parampol ako na mo, talapisin alaman ito, tapak ko karung. Pure na layro, madi karung. Tiba-tiba pa, nadapi waktu subuh. Woi, lapto subuh menang. Nasaba, karung memas sa nati. Nalaman ang agagana to sugi, dapat di karung. Nadapi waktu subuh pa, matanga menang. Wah, nenggarangi pasen na nabita. Maka dari ko nadapi waktu sampajang, asam pajak ko, yero bawang. Nadapi waktu subuh pa, tama waktu sampajang, terpasap bangko tengah na bola na tao. Napaliso yero baranin no napabang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masaglit ko na bulay. Natadulak kay nga, bapak-bapak. Ang katobak ko tanga na bulay. Natamaas dito ko bulay eh. Nakalusok mata na lakay na makarinasan. Adya na mo masilang mana. Natamaas ki malika. Malika na siya. Nasuwa, manang ka malika agad tamaki ginasapa. Tidak mungkin nasapa ko tanga na bulay ko tanya malika. Ay, ito ba? Salasay itu bangun. Moto ko na bulay, moto binina, moto anak-anak, moto lakay na. Majin ni, kurang majin ni, masam paja sunnah manang. Sampaja sunnah subuh pun na boleh parampoi masam paja sunnah. Udah masam paja sunnah, kama ni parampoi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai kamu, na persilaka pun na boleh maju bancang imam, maju ki tuan rumah, maju ki puak. Maka dia pun na boleh, ini na mancaji imam, malaikat ki, nasade, ini nasa pun na boleh, nasade, ini malaikat. Sigat-gata na pun na boleh si bawa parampoi dia kalau mancaji imam pa. Terpaksa ia pangai parampoi perindungi mancaji imam. Oi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai mas sempajang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Melodoan niya parampoi. Puang. 30 na taong ita naman siya di parampoi na panang kamasa ka malika. Puang. Toba na puwa, toba na. Maka di po na boleh amin. Puwa toba na panang kamasa na malika. Masirilab ka puang. Al-Fatihah. Ya, kurang lebih seperti itu. Puray melodoang. Majama-jama ni po na boleh. Si bawa yan na parampoi. Pure majama, labo niya parampoi melok masuro. Joka dikasih. Napa na dapi pintun na boleh melok masuk. Naite pun na boleh angka barang mak di karung. Nah saya sini dulu. Aga ya mak di karung. Maka daya parampoi sini na ya tuladan na karungnya barang berharga tak manang kakotu. Ulawat tak ya mana doi tak agata kemana kotu enak. Dan repawaka datang niya ka malika parampok. Kapag mate iya pun na boleh nasa de. Adapi ko may. Iya puray mupat di karung. Alamanang ni malika ko baraka na. Alay, baraka ya baraka. Alay, alay. Mate bini na nasa kabubong na wag kukuro nasa alamanang ni baraka ya malika, malika. Bayang kapayan na to agasan na parampok. Lesu bola na membawa barang berharga si karung nanti. Ulawang. Letuk bulan. Gara-gara apa? Gara-gara yasa ni malika. Dia nama tepuk pun na boleh maka dapat rampok. Apa hikmahnya Pak? Yang pertama, nigi-nigi tau jagain sempajan na. Kung Allah Ta'ala jagain dalek na. Dia nang kayang kalinga Pak makadang kakorotau mati nulu mas sempajak ko masigi makukwe mati temanri. Dia gak Pak. Yemi mega yang kalinga angka koroy edena kana sampaja cale biasa jangan-jangan ni makukoy. Angka biasa kalau tosogi pure mendaftar lo mancai bupati dia jadi terpilih makukoy capu agak gana. Yemi mega Pak. Tapi ko mati dulu muy mas sampajang kung Allah Taala jamin yan rena. Bayangkan parampo 30 tahun itana ko Madinah. Jadi orang kaya gara-gara na jagingnya sampajana namo ko tangana tubo matangangin min no mas sampajato. Ini ternyata kipanga Pak, jaganya sampajata.
Yang kedua, nigi jaganya sempajanna Allah muliakan. Perampok 30 tahun dihina oleh masyarakat, tapi dimuliakan oleh Allah, digelar malaikat oleh orang terkaya di Madinah. Dalam riwayat, bola nindrekian na ya parampoe salah satu orang terkaya di Madinah, sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf rahimahullah radhiyallahu anhu. Ini Pak, tausogi na Madinah Pak. Sahabat Nabi padang kamulung Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yenreki bolana ya lamana gagana naasa malaikat tamaki Pak. Dia nama tempuh ko perampok tamaki. Nigi jaganya sempajana diangkat derajatnya oleh Allah. Perampok 30 tahun masuk satu tunganna diperbaiki oleh Allah gara-gara menjaga salatnya. Yana tu maknana inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nigi jagai sempajana, maka Allah jaga dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perampok dimuliakan, dijaga oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Magai najagainya sempajana. Jadi komelo ki malabdia tutungeta. Spektakuler kehidupan kita sesuai dengan ukuran yang Allah berikan kepada kita. Jaga bawa ni sempajana. Ya kolesu ki bolata, makutane lakai tabu, maka da aga caramano stasi malampe ko masigie. Tapada bari lakai ta maka dah asam pajak ko. Maka dah agapi asam pajak bawan no. Agapi asam pajak ko. Dega kalanya, ya ko asam pajak lakai ta selesai masalah. Ia mitu na mega masalah, makutu asam pajak lakai ta. Betul? Ia mitu na mega masalah, dena sampaja nganata. Ia mitu na mega masalah, dena sampaja beneta. Cicilan na miti na urusu. Tapi ako sampajanna na urusu, na padijegi sampajanna, Allah yang akan menjadi jaminan, na jagai kipung Allah Ta'ala, lino latu akhirat. Saya kira, ia nawala sebagai paliso waktu mudah-mudahan apa barakat ng Allah Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا لأهلنا أهل الصلاة. اللهم اجعلنا أولادنا وأزواجنا كلهم أجمعين لأهل الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.